Hello friends, hingke ang norok ini kaisa recipe share khai tongo omo hingke sini tibra saroni belai keno chamung kothok hingke ang obo tini nongno songoi phunuknai hingke nai tongdi payasak o video no hingke ang o jaga morong bokong naka hingke tai obo wakbahan bai songnai hingke morong no ang puila no kaham ke suwui akoi rawui nanai hingke obo ni yagulo ang o jaga o moso piojo risun hasing rawui na baikha hingke tabo ang karayo thok ruwui o jaga o tabo ang wakbahan no kaham ke yokprowui nagaranai thok bai sikang moha ke yokprowui naka hingke mangso ro kaham ke muno hingke ang bono kisa pila fry haike khalai nanai hingke o jaga ang tabo swtui kisa ranai swtui ruwui haini hai bono yok pironai kaham ke kolnai hingke oboni yagulo ang o jaga o tabo joto mosla piojo risun hasing obo namani iko hingke obono ang kaisa oro tabuk ani mangso o add khalai renai kisonoi kaham ke kolnai mosla bai no mangso no puila songranai hingke mo haike songka hingke mosla rok wasuk khapproya tabo ang som hingke taste ni onusari rika hingke tabo iko haike yokprowui songoi nagaranai puila iko ani mosla rok bo kisa mojibui no phaikha tabo hingke mangso bo hingke ang akini no 5-10 minute hai songoi namani yagulo jaga ang tabo ani morong bulai rai tonmani obono add khalai kaham ke kolui songpinai hingke morong songnani hingke bulai kaham ke songna nango bono kaham ke bini bwtui rok kagui mojirui songna nango hingke se chawui bo thogo hingke iko 5 minute hai somani yagulo bini sakni no bwtui ongkhorka hingke o bwtui no payasak no ma songnai hingke jepro bini bwtui pura ranui rampo apro hingke ang o jaga o kisa tabuk lebu bwtui add khalai renai lebu bwtui hingke to optional se norok rina muchungkhe rui mano obo rwkha hingke baksa to kisa misa maljago chai maya kamal jinis rok hingke omo hingke rwkha hingke maili aswk chai mano ta jara kamal chai rok pano hingke iko ani final look nai di busuk chaya chatha tok norok tera thokjak bai comment khai sabai di friend chong।